Kwizireho bwanyuma y'abantu batari bamwe na bamwe kuguma baza mu ofisi ya RDC mu district y'Gisara Kimba barukwetumbitira akatsiko akariga bemerwa mu district abo gumanuka bashaba sente ziri hagati ya miliyoni 5 hamwe na miliyoni 30 baza kutunga umurimo. Moses Mugizi no mwaha abantu abahireyo sente kutunga imirimo kandogo kuyabanagamba n'umushaki wetu yashobora ngo uri umukuru w'akatsiko akarikuga imirimo mu district David Mpuga akamushaba miliyoni 20 okwereza umutabani umurimo wo guhingisa mu district kuka no kukibwirobu takagumuherezaga ekifu bakimye omwana wange bange ensonde z'ensigika zonna nazifunye wadde tebatimbi nere bakifumya kugokuna wiki ewedde nakimanya omwana wange he was not among those beneficiaries. Omukulu no yankubira netusinkana erumbugu nga tuline mukulu Mawanda nangamba nti leeta miliyoni 2 omwana wo tumuwe omulimo. Ogu yashoborera ngo bwahati acire mu kwekorera umufaratsi akagutura har ofisi zakatsika karukugaba imirimo mpaka bamuhira umurimo ogu bamuraganise yayongera yashoborera ngo na sente ziyabaheire akazehora bwehora asinga y'ibintu bye ngwesha yona babasa kwendera bamufurire kujye wano n'umufaritsi ngabe mugura baguno zimbadde nzikwe bakawali ku service commission mpaka nga bampadde omulimo gwe banguza kubanga banguza omulimo miliyoni 2 tebagumpa ddala n'esente bazitutte. Mukyala wange ne tufuna looni nga tutaddeyo nga tumugejinze ebintu bingi ennyumba mu ensula ettaka biki okufuna miliyoni 2. Okiraba kati I'm here servicing the loan of 5 months kati bo bali bakola beyagala. Mugizi yayongera yashoborera ngo ino bujuruzi uburukwata abantu aba uburukworekangu akabahereza sentezi ezo nazikwata bifananyi mbirina bwe naziwayo naye mulina buli kanyomero konna kalaga nti namuwe sente nkalina ensonga egi egemesereza abebembezi aba district okutahora ikikorwaho naho kandi ba kansara bebembeirwe kansara w'eminyeto mu district egi bashoborere ngu akatsika kayijire mu bushumankuzi n'ekyamazima kyasuse kubanga ekyenjawulo kye balina balinga nga procurement the highest bidder takes atino awadde n'akasente akato nako tebakataliza uringo nko kumwe aba bashoborera ngo akatsiko nko kamwe nko kareme isemeramo ukugenda ryo mu meisho mu district egi abo kuzira ngo office nyingi tuzuri mu bakozi waliwo n'ebifo bibiri bitamanyo babyara ngo tibirangibwa ekyagurika officer ne medical officer esawa zino babiranga mu January nakate sawa zino tutumanyi to babyo babiranga batebakolanga ki tebabifulumyanga fe tutunule abantu bali buli omu akola ekiso buli omu yebuza fe tutunudde ruda wanga abantu bafuna labba bana speaker nsaba bahona abo members mwe nabali muno tuberewo kutuyimirira kulwa abantu for the first time muringo nko gumwe ba kansara bo bamwe bayetumbitira bamwe habembezi ba district abo butafayo ibintu kebe bigendo meisho mu district ate yeringanga kana akatimba akatono ekwate ekyenyanja kinene nakatono ekakwatira byono n'ebitwala nsaba tukiriziganye nga bannange boogedde baganda bange service commission eno emirimu tegigiremye naye gikola bubi batyo nuko kushaba ngo akatsiko kona akarukugaba imirimo mu district egi kabingwe baronde abandi mbadde nsaba kansene kirize kubw'obulumi obw'omufuka wala kayiso kwanga ffe tusinga okunoonya emirimu mbadde nsaba kansene kirize abakulu emirimu gibalemye for business abantu bano kyamazima emirimu gibalemye because of incompetence and misconduct bavemu kifo ekyo ebifo birondebwemu abantu abasobola okukola ki okuweereza neyansi bakuraga gasa kwa Nakamya Francis Kanarutaya aba Sky TV agenshonga Murakai mulivanyuma lya myezi era ntuwa report eva mu service commission wali tuwaddeyo wano nebakapapa temukawangayo era tusigale nga tubatunulire butunulizimu